ja sam i dobrodošli na Insta kanal. Danas radimo jedan video koji je dugo očekivan na mom kanalu. Vjerovatno nije, ali ja mislim da jeste. Danas kuvamo, Ovaj put ovaj recept ne pravim zato što sam gladan. Ne. Danas imamo malo drugačiji razlog. Ako gledate na dan kad je ovaj video izašao, to znači da mi je danas rođendan. Čestitajte mu rođendan. U komentaru. Odmah sad. Hoću da se osjeća kao mala princeza, da budem specijalan. Možda možete i prepostaviti šta bih mogao praviti za ovaj rođendan. I ne, neću praviti tortu zato što ja mislim da je to ogroman izazov za mene. Ali ima nešto lakše što bih mogao napraviti. A to su mini torte, to jest mafini. Kao i prošli put uopšte nisam našao recept koji ću koristiti i naravno zašto bi ja to našao prije. To je ono što sad treba da uradimo. Kako napraviti... O, vidi, već sam kucao ovo. Zdravo. Zdravo! 150 grama jogurta. Jaja izmutite tako što prvo odvojite bjelanjke od šumanjaka. Šta? Opet? Ne. Nema šanse da ću to opet raditi. Jone. Kako? Kako to radiš? Ovo ne izgleda ni malo lagano. Ali ne, ako su pizza kiflice uspjele, onda to mora značiti da ću i ovdje uspjeti. Tako da, zapisat ću recept i onda krećem u kupovinu. Na kraju sam uzeo ipak gotovo ovo sve. To jest nije gotovo, ali sve ima u ovoj kutiji, samo trebam pomiješati sastojke koji se nalaze unutra i to je sve. Pošto mi je rođendan i ovo je rođendanska epizoda, ovo ću napraviti ovako zato da mi bude lakše. Još sam nešto za sebe uzeo. Jer ja nikad ne mogu otići u prodavnicu da ništa ne uzmem, tako da... Nakon otprilike pola sata spremanja, sad se ja ne vidim. Uspio sam sve namjestiti i sada napokon mogu početi praviti. Kao što ste mogli skontati, danas je nova epizoda gdje Luka pokušava nešto da kuva, a ni dragi Bog ne zna šta će od tog biti. Mislim da je malo komplikovan naslov, ali svidio vam se, jel tako? Nemojte gledat kroz prozor, gledajte u mene. Unboxing. Ovdje šta smo dobili? Dobili smo par nekih kao kalupčića i imam... Šta je ovo, neka smjesa, koliko je ovo? Koji trebamo navodno pomiješati sa 2 jajeta i nešto malo vode. I tople vode. Fuck. Ja sam mislio da trebam grijat vodu. Ali sam se onda sjetio da mogu iz česme izvaditi i vruću vodu. Također sam malo prije s Amazona naručio kalup za mafine, tako da mislim da malo trebamo sačekati da to stigne. O, evo ga, stigo je. Komedija. Treba li početi? Sad trebam naći posudu, okej. Ja ozbiljno ne znam šta se dešava sa mnom. Kaže, mješavinu za kolač uspite u posudu i dodajte jaja i vodu. Gdje su mi jaja? Gdje mi je sad smjesa? Aha, evo ga. Ovo je smjesa. Šta ja treba da radim ovdje? Prvo treba ovo da otvorimo. Sad kada ovo sve prospijem. Okej, sad treba da ovo prospijemo malo unutra. Kad kažem malo, mislim sve. O, vidite, prosuo sam malo. Ne. Ne drogirajte se, djeco. O, ubacio sam ovu kesu u ovu zdjelu. 2 do 3 žlice tople vode. Ili čaše. Ti ideš u struju. Sad jaje, Bog se pojede. To nije mu pala ljuska. Još jedno. Idemo, ubacujemo. Ovo toliko izgleda pogrešno. I sad bi ovo trebalo biti dovoljno. Kao što vidite, ovdje su jaja i to. I sad od tog trebamo dobiti glatku smjesu. O ne. Vidi, ovo ipak izgleda dobro. Ovo je lagano! Od ovog je sad nastala neka glatka tekstura kao što su rekli da bi trebalo biti. Get off! I eat ass! Na lim za pečenje složite 8 kalupa. To bi mogu raditi. 1. Učimo brojati sa lukom. 2. 12. Sad trebamo ravnomjerno rasporediti tijesto. Ček, imam ja drugu kašku. Fuck you, alo.
Ej, to. 4, ne, 4, kako 4 kad je 7, majko moja ne znam šta. Joj, kako ću vas pojesti, bit ćete u meni. To peče u papiru, ti pametan. Pa da. Gori čitaj papir. To je protupožarni papir. Kako bi ja trebao znati kad se Erna zagrijala da mogu ovo staviti? Hajde pomozite mi, please. Inače, dok se ovo grije, možemo mi malo popričati ono, šta se inače dešava kod vas, šta ima. Zašto ništa ne govorite? Da, vi ne možete pričati, ja sam glup, ok. Kad sam već ovdje, dok već čekam, možete pritisniti like, pomoćete mi na kanalu i podijelite sa nekim ko bi želio da se pretplati na ovaj kanal. Pokušavam prestići muđu, mislim znam da nije lagano, ali ja vjerujem da to mogu da uradim. Ok, vrijeme je. Sada bih mogao da vam pokažem kad sam već tu. Trenutno je nekuvano, tako da mogu samo gledati. Jebem ti državu. Donekle sam pospremio nered koji sam napravio. Ovo se kuva, ostalo je još neka 3 minuta, ali zato ti izgleda dobro. A, peče se. Ovo bi trebalo značiti da je ovo gotovo, tako da izvaditi iz rezne ovo, da ne bi skočilo. Oh fuck, kako ću ovo izvaditi? Vruć. Pogledajte ovo. Wow. Ujebote, pogibe. Oh, fuck. Sada mislim sve što je ostalo je da se ono ohladi nekih 10 minuta i to je to. Konzumirajte tople. Dok je sadržaj sredine kolača još kremast i ekstra čokoladan. Oh yes. Lava mafine možete poslužiti i ohlađene, okus će i dalje biti ekstra čokoladan i neodoljiv. Neodoljiv. Oh fuck, ispade mi jaj. Planirao sam da pravim dekoraciju od šlaga, ali sam htio što prije da probam, tako da se to nije desilo. A sada je vrijeme za reakcije. Ok, kad sam ja to sve sad napravio i kad ovako super izgleda, bio bi red da ja to probam i kažem svoje iskreno mišljenje. Idemo? Sretan rođendan meni. Ok, ovo je dobro. Ovo je stvarno dobro. Sad kad sam ja probao, mislim da je vrijeme za druge osobe da snimim reakcije i da time završimo video. Ok, idemo. Izvoli. Stvarno biti iskren, ako mi se svidi, reći ću da je super i želim da mi se. Nisam nikad jeo mafin u životu, tako da. Ti mene ste više oduševljavaš sa svojom kuhinjom. Ti da imam problema sa težinom, ali znači, odlično je. Sad će da vidimo šta je ovo. O, sine, pa ovo je eksplozija, pogledaj. Pogledajte ovo, moram da probam. Znači, dobro je kao što izgleda. Bolje je nego što izgleda. Svaka ti čas. Završava tvoja dijeta. Da, gotova. Žao mi je što vi niste mogli probati, što ste samo morali gledati, ali ako ovaj video dostigne dovoljno lajkova, napravit ću i vama mafine. Dobro je. Hvala, Andrej. To je zvao fake, ali mi ovdje. Ok, kao što ste mogli vidjeti po reakcijama, Svaka ti čas. ova epizoda nije mogla bolje proći. I da, rekao sam epizode zato što stvarno uživam u pravljenju ovih videa i nadam se da ću ovo moći pretvoriti u serijal i pravim različitu drugu hranu. Nadam se da ste vi uživali u ovom videu. Ako jeste, pritisnite like, jer ako ovaj video dobije 100 lajkova, jedan od vas će dobiti čitavu tacnu mafina. Ok. Samo govorim, pretplatite se, dijelite, komentarišite sve to i mislim da je to sve. Nadam se da ću vas vidjeti uskoro u sljedećem videu.